may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita na lang. An-anuam ti sako bag unyo kanakaw. Ay nawaw. Sa dino kumabay ti taduma ang papanak nanang. Agudong ka. Awanan ta bastuta. Adda kwartam aya. Adda nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya? Uy nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang day tatanayunak. Ay nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamo. Wen. Adda igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget. Isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinaudi ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ay nawaw, rong timingak mo't gayam, Maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita. Si Kangay. Ni unyok tinakitsinda ita, Maray. Ni Unyok. Ita man pa'y, Maray. Oray siyak nga rod, Maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online, Maray. Jakla sinaludsod noan niya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro, Maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo, Maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Agasam manday ta ginatang mo, anak ko. Ginulpeg. Tapno adda ti abastutay ti makalawas nanang. Sigurado adakkel ti binayada, manak ko. Siyempre inbirok ko nanang. Dakkel samot ti susweldwam iti online at trabahom. Sakto lang, nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo, anak ko. Italaeng akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao, nanang. Taapay. Ay kwa. Narigatan no panunutan da para magkayong, nanang. Ay, mo't kit di may mayaten ti agulimag. Wana. Narigat no apalan da tayo, nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo, Tata Pasyo? Ay, nagkapo ak iti pangkagmi, unyok na kong. Dumagas kayo pa yung iti balay. Tag-shot tayo. Ha? Ag-shot tayo ko na. Ada ginatang kong arak, Tata. Ay, pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaabagan no kumaro ti an-anayak. Agungit nila nam Adela. Ay nawaw, sayang mo, Tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko ma. Enton ba minsan tulaengan? Amo kong, Tata. Ay, daw. Ano ti among? Urayan na. Taikan kayo ti may nga buting arak, Tata. Inuman yung tulaengan, balay yaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ang muka pa'y laang si ka, Pasyo. Anya ten sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day? Wan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardang mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Ay, kinapudno na. San asak tigi matang iti arak amakit kita? No saan mo ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan? Bakit?
Intod ni unyok ti arak ang makikita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak bakit. Kaya't na ngamin nga agsat kami. Masanak kay manugot. Taamangan no kumaro ti an-anayag. Kan amangan noong tanak. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanagnekak nga agululbud ka. Sika matanti makaamu ah. Apay aparigatan nakpailaang agpanunod. Kat pudno ti ibagbagak. Saan ko aginatang ti arak ang makikita? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't ang maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Wen tainikan na iti arak nila kay ko idi na minsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam, Maray. Wen, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wen nga raw, saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mo, ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Wen ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga tati trabaho na, Maray. Di namot ibaga noan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalek ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyog. Ay no, makaturturog ako nanang. Agtugaw ka tanapatag ti pagsaritaan ta. Manya day jaya nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam. Takasla di ka kano maibibusan. Ay nawaw. Apay akas tati katawam. Bayaan nyo idangag panunod nanang. Kita man ti online at trabaho nga ibagbagam. Saan naman bali nanang? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya lukas dyalag nanang. Naimbaga bigat yaw nana Adela. May sakilo akarnit baboy man. Sakbay nga itad ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang mamuan nana. Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi na palabas alawas. Nana, apay ka din. Sigurado ka? Mo't nana. Ininom na ka din? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Wala, taamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol? Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapul na sa guys sa asyat mo kasta nana. Mayroon gayam. At iti ba ti karni agat katangat. Awan ti 500 mo di taaya. Awan nga min ti suklik dito, oy. Awan nana. Buo asa nga ribo ti adda. Kita amanday to, oy, pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Way, ngam kasla piki mo. Piki? Way, kita am nga min aday bag-a. Kita am dagiti tao na. Kasla piki asana. Unay kan pasyo. Kasla piki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isumit bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam anaimbag. Kat kasla saan gayam? Asino nga tati pagdamagak aya. Ni LV aka nakanta. Amagan numatulungan na ka. Taglakla ko mo't day palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amaw piki gayam ti kwarta nga imbayad day nga unyok. Sa nga ribo pa'y mo. Anya ti ibagam, Auntie Adela? Kita manupod no wino piki day ti akwarta kaanakan. Agdwa-dwa ngamin kaanakan. Adamot mani detektor ko dito, Auntie. Nangalaan nyo ngay iti day ta akwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadi ani unyok tinaggapan day ito akwarta, Auntie? Wan,
Isulaang matinang ibayad iti buo asa nga ribo itang aldaw. Sige, mudtoy nga rod takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kanakan. Sa nga ribo pa'y mudayta. Ay nawaw, pudno ti atap yun ti. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. O, agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asa nga ribo. Iso mo lagayam Kasla pudno mo ngamin no kitkitaan. Kasarita yun ni Onyok, anti. Kasukatan na dayta. Dakas ti kastang aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y money detector ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elvi, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad dayjay nga unyok lakay. Ay naw, sa nga ribo pa'y mo't. Dayta nga rod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Ay kasarita ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga ito naka-eko ba ganyawin mo? Money detector. Kasya pulak daytaw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni Onyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Kaya't ko kumaama kasarita, Maray. Ay nawaho, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwartana. Wain, Maray. Ay naglukon day di ataaw. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Naimbaglaangan ta isunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day di ataaw. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Si kala ang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, asi ka tinaggapuan daytoy a kwarta. Ay, kwa na. Kita PK, saan ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam daytaw, no di mo kayat adumanon iji barangay hall ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at mag, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apay kita ita? Imani detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo day ako naktumag. Oston di mon ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti bayad mo kanya. Ay no. Api ang kastamo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagta kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurado, tanarigat ti agtalak itaapanawan. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat erwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako na gumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas tag sa ludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ganas ka mag. Sa anak to na gumatang kan ka? Saan na pulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbi na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw, anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaugat kasla peke ti kwartak. Uray saan mo? Kaya't nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisukas dyan. Di mo ida mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat nga mintikas jay.
Aramid mo timang loko iti padam a tao. Kaasimat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto, nanang. Uray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitom ida nga agtalak manenken ka? Day talaang, timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanya. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko. Uray kayat ko lang mati makasiguradong. di mon panunutan day ta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang amin tiriknak takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty laang day jay. Isu akas ta ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan ang nagliba? Saan ang makapaglibak day jay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man, Tata Pasyo. May sakilo. Wan, Tata. At titibahid ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak, Tata? Ang mga naramidon yung mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyaw. Saan mo titi? Nasayat mo no kasta, Tata. Makapasair mo't ngamin tikas dyan. Nasakit nga agpaiso, ngum adamat lang ti basol mo. Amok day ta, Tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam a tao na kong. Saan ko matim nga inulit, Tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay, nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ti pananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita, ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka kadimutan. Wen, si Kangay, Uray siya, ag-tricycle tan ang. mabalin latamot. Siya kung ti makaamo iti plete ta. Siya ti agbayad, ilibre ka. Ay, nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun-gundawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle. Daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen, lakay. Iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasayaad ano kasta. Makigayim ka kadagiti karo ba tayo? Amom ka de. In libre na ti pletik itay lakay. Ay nawaw, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't kin presi, bakit? Binayadam ko malata ti plete, ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Uray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit?
Nakita akin na saritam ni Ruby itay presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo, tatang? Nalawag ti anya. Gayam ko ni Ruby, tatang. Ay no, kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mat ngamin ti nakisarita na kanya. Sumot lagayam ah. Imbita ito no kasangay ti apuyo, tatang. Ay babarilat tamet. Awan dakas na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro ita, no saan pa eh? Matuloy ak, tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras? Ada ka di aramiden nyo, tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo, tatang. Agpasentro aktulaangan inton malam. Agpakada kami, Mari Presi. Ay, mabiit laang Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ah? Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, ah? Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Ah? Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itad mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tud. Urayan naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana matkit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayam ti take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawaw, apay asaan? Di mo kang kananday ta, tanarigat ti agsakit. Nangalami ti dayto aya. Inted ni Presi kanya. Matlagayam kat. Apay di mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakitan niya. Sandamot siguro amang tud itinarugit amakan bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam kini presi agayim mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan, ah. Ay nawaw. Pag kunam mo tatugyot ni presi. Adun to pa'y ti bisita da itay. Sayang da ito'y numaibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamuka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw. Agyaman aklaunay, nanalisa. Ay wanggayam. Nakitak anak birthday kayo iti ayanda Presi agayim ko. Wunmat, napan kami kan tatayo dulpaw. San asim makiti nyo, nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit met ti makan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiinloto da. Wen, da kami tinagluto itikin tayaw. Anya? Pudno ti ibagbagak nakaw. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikanak pa'y man iti sangagasot lakay. Awan ti sang gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king kaangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumat iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Sa anak amak ininangaw kang ka. Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan dayta? Ikat ipuspuno pala ano awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kankwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao. Pirjam. Mari Presi! Maray! Adda ka kade! Adda ak dito'y Mare, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray! Anya ti ibaga, Mare Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti sangagasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay,
Buo mo nga minti kwarta may. Awan barya mare. Narigat mo ti ag commute no awan ti barya. Tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Ah? Sa nga gasot laang, mare? Wen mare. Sige, ikan ka iti sa nga gasot, mare. Uray di mon bayadan. Anya ti may imbaga dayjay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kagagay. Sa nga gasot, tatang, ngem imbagak nga uray di nan bayadan. Ay, no. Apagay. Kayong kumat ni Ruby, tatang, kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumtang tumat ti aldaw ada tayo ti agkasapulan. Kat addamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? Saan mare? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma. Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wana mare. Ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti mai-deliver itang aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw. Awan ti parikot di ta mare. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo aya mare. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Ah, okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta a parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak bay nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rod ti akin kukuha kadagita? Ni presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at a kwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidia. Nilakay na mati agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom, amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, wan. Imbaundak ni prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo. Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laang. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon da kita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang, kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado. Nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday dyan nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo da di apresi. Apay di presay. Wen ata impareceive na ti parcel na kanyak. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wen mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka dakwada. Wen angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in-receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga road, ikan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na, wenno para iti... Anyat ti pagsarsaritaan nyo na Lisa, Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay, kwa, presay. Pakada ako nana. Da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay nana. Wan, ngamawan mo ti inbalbalikas ko adakas bay papankan ka. No kasta nga rod, anya nga itis istoryaan da ya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, jak kaya ti mairaman.
Ni Rubilatan ti saludsudem nakaw. Sigurado nga aglibak day nana. Marites matgayam day a babae. Ay, da kayo latan tag sarita. Di na nga rud ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Jakla impagarup nga istoryaan nakmat gayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kunda dumapay. Pagbalinandak mat gayaman adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit ganan no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na matmatepulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikodak, is-istoryaan nakmat gayaman. Oray na singpot ka no marites ti gayam mo. Istoryaan nakalata. Kasla saan kayo matanga agsarsarita ken Ruby? Saanan ta saan kami nga agayam tatang? Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laing pagarup amarites matgayam day di agayam ko tatang. Nene, di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyang kumati marmarites na. Nakigayam laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta? Ay, di mo nyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa na. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed, Ruby, bakit? Naa, apay asyak payla ang tiibaon mo. Wana, tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay naw, para mangisubli lang, nagado asaom. Wana, tadyak kayat makita ti panagrup-rupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti gumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakala ang dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa. Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na. Tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga agapa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Wana, tanakpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay ngar aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag. Kat saanan amasapul nga istorya Rube. Ay nawaw. Kasla perperjam nga min ti gayem mo. Kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, Nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Prese. Iso nga irespetum kuma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam. Saan kat nga iti sabali ataaw. Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Adala napan ko ginatang. Apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kula ang mati bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites matlaang. Ay, nawaw! Adaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalek kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitam ka din no adadamila ken Celso iti balay nga ipapaabang ta Benito Lakay. At dadamat adwa, bakit? Nakapigpisa ti tukar da itay limabas iti parangan da. Aya, Wen, ken kasi ti sigol, nakailad naman. na, imbes nga agtrabaho da tapno makabayad da iti abang, kuryente ken danom. Ay nawaw, saan da pa ang nakabayad? Bakit? Saan pa'y Lakay? Iso abinakapak pa'y laeng. Si kamot nga minti na inagan iti bil ti kuryente. Ay, na yan. Apay nga akasta. Ayun nga rod, sapay dakkel ti bilda. Mapan ka itayan da, tay palagip mo. Ang mga nunalipatan da. Ayun na, talaga mapanak. Saan mo't amabalin adida agbayad, Lakay? 2 bulan lang aruden adida nagbayad iti abang da. Umayak man, Mila. Da kayo magayam na nauring. Singirak ti bayad ti abang, kuryente kandanom. Ay, kuha na. Siyak tinang back up iti bilyo. Katita, kasapulak mo ti kwarta. Iso asingirin kayo. Tapno saan matlaang amaurnong ti bayadan nyo. Pasensya kayo, ngam awan pa iti maibayad mi ita nana. Ay nawaw, apay nga awan. Saan ngamin anak katrabaho nila kay ko iti makabulan nana? Katanya ti aramitan nyo nga agasawa. Apay adi kay ngamin makitagkag. Awan mo nga rod pa kitaggadan nana. Ay, nagaduditano kayat yung lakit di. Da kayo ti agsapul iti pagtrabahuan nyo. Ta saan at trabaho ti umasidag kada kayo. Ikan na kami iti 2 alawas apawayway nana. Siguraduhin nyo lang ang makabayad kayo, Mila. Agpapada tayo lang agkasapulan iti kwarta. Katkas borders ko, responsibilidad nyo ti agbayad. Taday tamot tinagsasaritaan tayo. Ninanauring mo da jay. Agsingsingiran Celso Lakay. Naimbaglaan, tas andak anakita. Karkaro ang makaungot dayjay ano nakita nakailad laang dita. Mano abulan ti saan taan na bayadan na ya. 2 abulan Lakay. Abang, kuryente, kandanom. Ay nawaw, 2 bulan lang gayam kat. 2 abulan laang ngam nagadun nga ibagbagana. Kaano nga umay manay? Di mawatak iti 2 alawas apawayway Lakay. Kasano nga no dita makabayad, bakit? Diyak mo, awa mo imbagana. Masapul nga akita ka iti pakitang danam Lakay. Narigat no mapunwan di bakit kat papanawan data. Nalpas manen ti 2 alawas. At damat siguro na diskitaran nyo, Mila. Awan pa'y nga rod nana. Anya, Saan kami pa'y anakitang dan nana. ay nawaw, anya nga iti inararami dyo iti 2 alawas. Nagsapsapul kami iti pagtrabahuan may. Apay ngamin anaikat nila kay mo iti sigod a pagtrab-trabahuan na. Diyak mo nana. Ay, pangaasiyo ah. Awan nga rod nana, anya nga iti maaramidan may. Na, agbayad kayo kumamutin ah. Tibayad ti danum ken kuryente launay. Agreading damanen para itaabulan. Di yu ibaga nga ipaback up yumanen kanyak ti bilyo. Ay agbain kayo mat ah. Ay, masurunak. Anya ti parikot mo ay Marimila. Marurudak launay iti dayje abakit. Ay nawaw, asino abakat mare? Dayje abakat awring Saan makauawat? Nagrigat akasarsarita maray. Anya ti diyo nagkinawatan aya. Agsubli-subli nga rod iti ayan may. Agsingir kano iti abang, kan bayad ti danom, kan kuryente. Ayun, ti kunam kanya ket 2 bulanen asaan kay anak kabayad. Wan maray, binakapan ng agpaiso,
Ngam nagadumot ti sa una. Makitangdan kay ngaminan, amare. Inutin nyo abayadan, tapno awan maibaga ti landlady yo. Pangusaranda ko maiti kwarta. Ay nawaw, panunutin nyo nga agab-abang kayo laang mare. Ab-abangan nyo ti maysa abalayda. Katkas borders, pagrebangan nyo abayadan ti abang yo. Kas namot ti bil ti kuryente kandanum yo. Anya nga rod ti maaramida, kat awampay nga rod maray. Na, saan mo't amabalin ti kasta mare? Agdiskitar kayo ata responsibilidad yo nga rod dayta. Ay nawaw, siya nga agpay so ti gayem mo. Ngam kastamot ti panagsasaom kanya. Anya nga'y naurnungan ti bayadan da. 5 bulan samot tan bakit? Wan, 5 bulan ang lakay. Ay no, anyo tara aramidan dagita nga gasawa ya. Tunggal ag singirak kat nagado arasunda. Siyak pa'y ti pagbayadan da iti bills da. Anya nga rodan ti planong bakit? Mapanak manan iti ayanda. Kasanunod ti nagbayad. Papanawag idan lakay. Saan mo't amabalin ti kastoy nga aramidan da? Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Makisarita tayo tinasayat bakit? Ipalawag mo ang nasayat na barang maawatan da. Una, no adapay konsensyada adwa lakay. No awan lata, talaga apapanawag idan. 5 abulanan mila. 500 lang ti maitad ko ita na naureng. Ay nawaw, kurang ati 500. Isumot lang ti adda nana. Tunggal umayak ag singir ket nagadu arason nyo. Isu nga rod ang makisarsarita kami itinasaya at kada kayo nana. Kas talatang arutan, gaputan na kisarita kayo, saan kayon ngagdiskitar? Saan akasta nana? No kastamot laeng, nasaysaya at no pumanaw kayo laengan. Na, papanawan na kami. Una, tamarigatan akmeten kada kayong agasawa. Diya mo no anya tar aramitin nyo. Kasla di yumot ngamin ammo at tulungan ti bagbagiyo. Ay, saan basta-basta ti kasta ka panunutan yaw? Adalat ta ti karbangan may, kas border siyaw, nana. Kumusta nga'y bakit? Nagbayad na. 500 laeng lakay. Ay nawa, kurang dayta bakit? Wan nga rod lakay. Ay, sakit ti ulo dagi jay nga agasawa. Papanawon tang arudan nida. Kumaangam naturod mat asumong sungbat ni Mila. Anya, Iso kano ang makisarsarita da itinasaya at tawan pa'y pagbayad da. saan mo ta mabalin ngagpatinggalaang iti sao? Day tangarod lakay, naurnungan ti utang da. Ngam di damat ko na ngayon inutan da abayadan. Manuti bilda iti kuryente. Ay, dakkel manen lakay. Awan latambok. Kapilitan asyak manen ti agbayad, tawan met bibiyang da nga agasawa. Relax da laeng met ngamin. No kasta, kayat ni Nana Auring apumanaw kayo? Wan, maray. Agasam man ngamin ti 5 abulan, mare. Awa mo nga rod maibayad, maray. No kasta nga rod, masapul apumanaw kayo, mare. Anyat ko nam, pumanaw kami. Wana, tano saan kayo pa'y apumanaw? Ad-adda dumakkel ti utang nyo kadakwada. Rupat kwarta kididadya bakit Rupat kwarta mo't nga ibagbagam, mare. Adda karbangan da, tabalay da dayjay, mare. Kan may sa, kaslaawan mo't ngamin plano yung agbayad. Ay nawaw, pagkunamot nga awan plano ming agbayad. When ata inurayo ang maurnong ti 5 abulan, imbes ang makitangdan kayo, agil-ilad kailaang di tabalay nga ababangan nyo. Ita, da kayo ti agriri, tapapanawan da kayo. Adalat ta karbangan may, kas borders, maray. Ay na mare, aramidin tayo ngamin ti responsibilidad tayo, Inikat mo maggayam ti hos ngagturong iti ayan damila, auring bakit? Para makita. Anya, Nauma akon ngagsasaulakay. Isumat laeng asaan da kayat abayadan ti danom nga usaran da. Agraman kuryente kan abang da. ang mga nagreklamo tayo di barangay hall. Ay nawaw, agreklamo da laeng Anya kumaita. Naibusan ti pasensya kadakwada lakay. Anya.
Awan matan sumangpot adanum iti ayan mi nanauring. Inikat ko tadi yumat amo ti agbayad. Anya nga iti usaran may. Ay nawaw, di ka di makaaw-awat, Mila. Managing bubukod kayo mo. Da kayo laang ayat agkasapulan iti danaw. Inikat ko ti Hosyo, tadi yumat amo ti agbayad. Isubliyot inikat yaw. Amo yung adda kami pailang ditoy. Agbayad kayo pa'y Awanen pangalaak iti pag-back up ko. Wan, agbayad kami taw. Ti kayat ko kat agbayad kayo itamat laang. Mawatan na kumamot takasapulan mi kan tatayo binito ti kwarta. Tilaang balay nga ipapaabang mi kada kayo tinamnamaan mi. Isubliyo ti danaw mo no. Kayat yaw nga agreklamo akin ni kapitan. Si kapay lang ti agreklamo. Umuna iti amin, saan mat asika tinagrabyado. Mano abulanan, Mila. Mano abulanan. Anya ngayon, awan mo ti pagdigos. Imot nga roday di ananauring. Mapanggaman kiti iti ni Kapitan. Iso nga agpayso ti planok lakay. Saan na makauawat da di bakit? Ada maintad ko a 500 kung kwa na idi napalabas. Nagrigat laki din di kastoy. Di ka madanagan lakay. Agpatulong kan kapitan. Sigun iti nabasak iti online kat ada kanumat karbangan tayo nga agab-abang. Sa apay la kumaa at aksyonan ni Kapitan ti parikot ta. Wan nga road. Sa dino ti papanam, Mari Mila? Mapanak agreklamo kan kapitan, maridalay. Ha? Wan tawang mutan ti sumangpot adanum iti ayan may. Ang mga no inikat ni Nana Auring ti Hosyo. Wan, inikat na. Agbayad kay ngaminan, Mare. Di kay agbalin at tiwod. Nasaya at nga rutikas jay nga inaramid na. Madanagan siguro no dumakil ti bilda. Kat saan kay manen nga agbayad? Amumot, Mare. Mabaybayadan ti danum ditoy. Ay basta, ipabarangay ko day di abakit. Adda karbangan may kas borders. Ay nawaw, ang mga numadaksan ka laang, Mare. Agbayad kay kitdi ngaminan. Tapno saanan adumakil ti issue. Agpabarangay samet ni Mila. Ay nawaw, asino tinakadamagang Benito Lakay. Nakita ka nagturong iti barangay hulitay. Ay nawaw, nagturudan day ta babae. Makita man, noon niya ti baga ni Kapitan Gankwana. Iti kasta nga inaramid na kaslaing pabarangay na matlaang tibagina. No apay ngamin nga agparigat dang agbayad. Isumat lagayam a pinapanaw da ida iti sigod a nagabangan da, takasta ti aramid da. Naumalakit di ti sigod a landlady da. Anya ti imbaga ni Kapitan. Nakababain, silso lakay. Ay nawa. Anya ti imbaga na aya. Sakbay ka nung agreklamo ta, kat siguraduan ta nga awan ti bidot ta. Anya. Di lang samot among adda ti karbangan lagi ti borders. Lagi ti kaskada tayo nga agab-abang. Imbagak magkangkwana, ngam awan latamo lakay. Kit kasano nga rodaytan. Nakababain ti masermunan iji barangay hall. Jakon kaya ti agpatulong kan kapitan. Amangan no adati amom amabalin apakitang danan mi maridale. Ha? Anya ti ko na, Mari Mila? Makitangdan kayo? Uwan ko ma, tapno makabayad kami matan. Anya nga itimbaga ni Kapitan, idinapan ka iji barangay hall, Mare. Sinirmunan nak mari. Kunak tuma ngamin kan ka. Marigatan kami kan lakay ko mari. Makitangdan kayo ngamin tain inutin nyo abayadan dagiti rumbeng abayadan nyo. Uwan mari, anusan mi abayadan. Un ngamin tapno di na kay papanawin ni Nana Auring. Ay, nagrigat ti kastoy mari. Aramidan nyo ti pagrebengan nyo iti pada yung atao. Bayadan nyo dagiti rumbeng abayadan nyo. Iti kasta, lumagan ti biyagyo. Ada nga rod amom apakitang danan mi mari. Awagak ti kabsat ko, Mare. Bagaan kanto no awan pa'y nabirukan da at tauhan da. Talaga apapadawa kung dagita at tao lakay. Ibaga may tinasaya at bakit? Ibaga matibayan dala ang tinamnamaan ta pagbiyagan ta. Nang runa di tamot ka ba ilang tagtrabaho? Huwag lakay. Sabi lang ko ma, tamawatan tamot na ita. Huwag nga rod, nasakit ti ulok ang makisarsarita kadakwada no daduma.
Taipilit damot ti amuda. Ikam ida iti pawayway. Tapno makasagana da ken makabirok da iti pagakaran da. Narigat ngagpaiso no nasingpet ta. Maabuso tamat gayam. Mayak tanapatag ti bagak kada kayo. Anya day tana na aureng. Ikan kayo iti makalawas tapno agbirok iti pagakaran nyo. Ni, saan kumamot akastaan, nana? Kas landlady, adda karbengak amang papanaw kada kayo. Nang runa kat diyo matammo ti agbayad. Adda na urnong dito'y, nana. Ha? Adda 5,000 mi dito'y. I-advance ko, nana. Amok adakkel pa'y tinabate. Ngam sapay la kumaat ay kan na kami manan iti pawayway. Inutan mi abayadan ti balance mi, nana. Amangan no kun kunamlaang mananday ta. Amangan no siyak tupay kit dit ipabarangay mo. Saan ang mapasamak day ta, nana? Itad ko ti 5,000 kada kayo. Adamot gayam. Di kay madanagan, taadamot ng trabaho, may. Makabayad kami, nana. Pasensya kayo na ano na bayagan. Ay, nawaw! No ammom asika ti ada nagkurangan na, agpakumbaba ka. Aramidem ti pagrebengam. Bayadam dagiti rumbeng a bayadam. Iti kasta kat lumagan ti panagbiag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.